emahlathini. Okay ke gogo. Ngizongilayitela ikhandlela ke gogo la ekhaya sibhula ngamakhosi akhulumayo sibhula nangesithunzi. Yeah. Beka phansi nje sibhula nga500 la ekhaya gogo. Khona no sentsheni. Yeah, okho uzokhona umuntu ozwe ngaye. Oh. Hey phela nibaningi ngicela ngasazi gogo. Khona umjeli wangiyaleza. Oh uyalelo umuntu. Ngiyabonga kagogo. Yish. Yabona ke gogo. Yabona mawusalayita ikhandlela ngizokubhulela nangamakhosi gogo. Uyabona mawusalayita ikhandlela gogo. Ukhona umuntu wesifazane onenkinga phezulu kwempilo yakhe. Uyangizwa ukuthi ngithini? Wasemzini. Owahamba kodwa namanje akubelethisa kabi intoda manje eyisilwana. Buka namanje gogo. Wena uke wasebenza emakhishini ngaze emakhishini khona amakhisho okwasebenza kuwo kodwa namanje abelungu kwakufanele babekubhadala isimo sezimali zakho gogo kwaba khona ingijigebe uyangizwa ukuthi ngithini gogo namanje into zakho gogo kazihambi kahle kukhona into namanje eyisilwane owabelethiswana kodwa wabelethiswa umuntu ongusikhwiza wakho uyangizwa ngithini gogo manje izinto sezikujikele manje gogo wena uke wagula kakhulu uthi umoya ingcwele ngabe sibuyisa odokotela babuye phezulu kwakhe ngazi noma kwangena nesibhedlela kodwa uthi umoya ingcwele ngabe sibamba into namanje esibhedlela masifuna udokotela ngeke nisambi yakukhathaza gogo bona manje bengathi ngaphinda ugule kabuhlungwanyana namanje into manje ngamadolo angakho bathi mina ngaphinda lokho enqamuka kangisho nami ukuthi kunjalo gogo ngizoke ngithule ngilalela umoya nami uthi uthini Thokoza amakhosi angazi noma uyakwazi lokho ngishoko ngiyakwazi lonke lokusho kunjani ngiyengalala esibhedlela Helen Joseph yeah ngalala i3 weeks sonke ku ICU yes mayiceda ukushawa istroke yes kwakhala ukuthi nami kufuneka nami kube kanjalo yeah angazi kwala ngedlozi abodokotela bazama ngendlela ngendlela uyabona manje lento mabekushaya kwakungathi wena uhlakaniphile noma uhlakaniphisa ubhuti wakhe angithi uyangizwa wena ulwisa kwabuhlungu kodwa uliswela into umuntu othandana naye kodwa manje ngubhuti wakhe uthi wena kwakufanele ubhuti wakhe engabe yena engaganwa ngithi uyangizwa ngithini wena ushaye kabuhlungu washo umuntu ongusikhwiza wakhe angizwa ngithini uhlangana kanjani abantu base Eastern Cape uhlangana kanjani abantu base Eastern Cape ngoba khona umuntu osuke Eastern Cape emaxhosheni emaxhosheni kusuka ubaba kukubo lapha yana ukubo gogo lapha ngiganwe khona yeah man gogo ngane ba yabona into zakho zinzima gogo ngizoke ngidedela amakhosi ngongeza ukuthi wona athini lapha kuwe ngoba khona amakhosi akhulumayo makhosi amakhulu kunjalo ke bomkhulu nogogo kunjalo nabo mavula kuvala emzini amadoda inayishingishana abashoko bezindaba ngiyakhuleka ke endlondle ezinhle ngiyakhuleka bomkhulu nangu ugogo Nkosi yami uhluphekile phezulu ekhaya bomkhulu cela ukuthi ngikhulume naye Thokoza mkhulu Thokoza Ndlondlo Thokoza mkhulu bathi shaya izandla gogo uthi makhosi bakhulume nawe makhosi kunzima mkhulu kunesimo sensebenzo mkhulu Thokoza mkhulu Thokoza kunesimo sensila yakhe kakuhle kahle uyezwa gogo ukuthi bathini kunjalo mkhulu makhosi Thokoza mkhulu Thokoza mkhulu Thokoza mkhulu fanele ngaba kaseke emhlabeni Thokoza mkhulu Thokoza mkhulu Thokoza mkhulu oh Nkosi yami mkhulu mkhulu siyabonga kehle dala kuthiwa nesimo sakho sensile yasetshenzwayo gogo okufanele ukuthi amakhosi ahamba uyikhipha ngithi uyangizwa gogo ukuthi asho njalo amakhosi athi nesimo sensila yakhe yasetshenzwayo
okufanele ihambe yokhishwa manje ukulapha izinto zakho ihamba wanu njengomuntu athi mina wagije intoda manje eyisilwane esihamba kodwa manje bathi mina singaphinde sidlala ngaso noma sikudovadova nakufanele ngabe kawusekho emhlabeni kufanele ngabe kade namanje kade wedlula njengoba wena uthi wena mina ngibuya ICU lapha engibuya ngangilala khona uthi uma bayizingcwele kukhona umuntu kodwa namanje wakushaka intoda manje eyisilwane njengomuntu athi mina siyaphinde siyakuthwebula ngithi ngithi ngithini gogo hayi makhosi angazi gogo thokoza mkhulu kunjalo kahle dala kunjalo mkhulu kufunela sentsheze mkhulu hey uhluphekile mkhulu ya wathwetshulwa awu uthokoza mkhulu uhambe kahle thokoza mkhulu thokoza mkhulu manje insila lezi sozenze njani mkhulu nizohamba niyosilandela zona thokoza mkhulu bathi gogo kufanele ukuthi bathi bazothuma amakufuka wena kufanele uvume noma uthi amakhosi ahamba ukulandela isimo sezinsile ezasetshenzwa kuba ngoba namanje zihamba zimosha isimo sempilo yakho kakhulu empilweni yakho ukuthi impilo yakho ingaqhubeki phambili manje kuzoba kuweke gogo noma uma ufuna ukusizakala la ekhaya sithumelela amadoda ahamba landela ezinsila ezasetshenzwayo lapha wena uthi ugane khona Eastern Cape lapho kwafika kwonakala khona isimo sezinto zakho ngiyavala gogo ngema kuzawulunga gogo kuzawulunga salwa sami kunjalo mkhulu kuzawulunga kahle dala uthwetshuliwe mkhulu awu thokoza mkhulu hayi hamba ke kahle dala hamba ke mavula kuvaliwe ngizwe nona gogo into zakho ziboshwe kakhulu gogo kodwa ngoba bakulayele lapha ekhaya kuyasizakala gogo mawufuna kuyolanda lesimo salezinsi labayishoyo phansi Eastern Cape niyoza nenkomo yabo le abayibizile ukuthi bafuna ukuyokulanda lesimo sezinsila kuze into zakho ziqaqeke ngoba into zakho zibophekile uzogcina wedlula wona emhlabeni ngoba kwakufanele vele ngabe kade wedlula emhlabeni njengoba uthi wona ubuya kodokotela kufanele ngabe kade wedlula emhlabeni kwehlukaniswa ngawo upho baba kwakho ngobaba kwakho muzwa mina shaya intoda manje uluhlangothi nguye lo uye lo uhamba naye uye lo kudedela uthi ngena wedwa lapha emakhosini kulungileke gogo ngakunankinga uzawudedela yena size ukuthi yena uthini amakhosi kule nkinga amakhosi thokoza mkhulu ninjani siyaphila makhosi usiyaphila kahle dala ngakusiza ngani mkhulu wabeka imali phansi kwezenjani sizombonga emakhosini thokoza mkhulu ngendlela abangisize ngakhona ubonga ngamalini lo baba kusiyami kuze uNkulunkulu amandisele bakithi amandisela amvulele inhlahla hey thokoza mkhulu bekuvalekile into zami zingahambi kahle singahambi kahle sehamba kanjani manje mkhulu into zami sezihamba kahle kakhulu yebo sendiyakwazi ukusebenza siyakwazi ukusebenza abantu yebo ngoba bekuvalekile wena awukwafika lapho uthi umsebenzi wakho uvalekile yimi lo wake wafika lapho mkhulu into zami zivalekile ngingaboni nokuhlola yebo kunzima nokuhlola abantu kuvalekile into zami zonke zimnyama ndafika lapha ndazokhala yebo mkhulu wasizakala wasebenza sengiyakhumbula kubuphi ekhaya kambe mkhulu ekhaya kuse Port Elizabeth Port Elizabeth emadawela yebo ngathi ngiyakhumbula kancane manje imali lena yani mkhulu imali lena ndizobonga uzobonga ngayo mkhulu ngeyokubonga le mali ngezwakala khehla eyokubonga ndithi ndiyabulela apho wawusizwe khona ucabange yebo kufanele kunjalo mkhulu abanye abakwenzi ke mkhulu yebo awukahle mkhulu uhlangana kanjani umuntu okwadlamini anisebenzisa isusho umuntu okwadlamini oyinyanga angazi kanjani mkhulu kodwa kukhona umuntu okwadlamini oyinyanga
owaphinde waba ngathi kodwa namanje uba nomona phezulu kwempilo yakho mawuthi nawe uyasebenza entweni zabantu abadala namanje into zakho mkhulu ufanele ngabe ude wona nesimo sempilo kodwa namanje uyakhinyabeza kabi umuntu wakwadlamini angazi kuthiwa ngabe ngifuna endaweni yase Spirit view angazi kanjani mkhulu kodwa into zakho zihamba zonakala lapho mkhulu kodwa siyabonga nje mawuthona wakuthola ukusizakala la ekhaya mkhulu abanye ababuyi ke mkhulu kodwa nje siyabonga enkosini umuntu wadlamini umazi kanjani mkhulu Demazi ngoba ndandingaphilanga ndisizwa nguye usizwa uye ngalo msebenzi wabantu abadala yebo mkhulu saye sajwayelana sasebenzisana nasebenzisana kodwa indimi endisebenzayo efuneka ndihambe ndibantwini ndobasiza emakhaya nditshele yena ngoba ke angikwazi ndinesandla esiyi-1 ngoba ndashaya sistroke washaya sistroke sasebenzisana ke mna naye ndimfonele ndithi kukho lapho kufuneka siya khona siyokusebenza khona umama wakho lo uphuma lapha endlini ngumama wakwami lo uphuma la endlini mani ngoba ngeke ngahlupheka manje ngena la endlini ngathi mina uphi umkhonyana wakho lo wafa isimo sohlangothi uyabona udadweni wena umkhulu uyathakatha uyangithakatha kahle wena ufanele ngabe nawe kawusekho emhlabeni ngesimo sento yenzeka phezulu kwempilo yakho kodwa ke mkhulu ngoba sewufike khona lapha ekhaya uzawusizakala mkhulu uzawusizakala ngoba besisala nokuthi fanele kuvuleke isimo somsebenzi wakho wethonga ngoba sabona ukuthi amakhosi athi umsebenzi wakho muhle kakhulu njengoba ngangiwathumela ngithi nawe ukuvulela isimo somsebenzi kufanele kuhambe kuyokhishwa lezi insila ke mkhulu owasetshenzwa ngayo le ndoda yakwadlamini ukuze izinto zakho zikhululeke ziye phambili so thumela nanka amadoda ngoba la ekhaya sisebenza ngezibhoko emkhulu angifuni ukukhohlisa khehla lami ngoba nawe inyanga isebenza ngezibhoko lapha ekhaya manje noba kuthiwa khona insila yakhe eyasetshenzwayo ngiyawathuma lamadoda ahamba wayilanda ngiyawathuma hamba wayilanda manje kuthiwa khona into eyalahlekayo ekhaya ngithuma lamadoda ahamba wayilanda manje ke siyabonga nje ke mkhulu njengoba sewuvelile lapha ekhaya siyabonga nomama wakho uyasho ukuthi walelo umunye usisi owayisizakale khona la ekhaya kuyabonga kamkhulu siyabonga kamakhosi sengathi nje ngalulama ube muhle makhosi Ngeke amakhosi ahambe ayikhipha lensina ndizosebenza kahle uzosebenza kahle mkhulu uzokwazi nanokuthi weluleke mkhulu ngizawukhuluma nawe ukuthi ahambe ukukhiphela mkhulu ngoba mina kangihambe mkhulu wona ahambayo afika ukhipha izinto ngoba ngisho ekhaya makuthiwa khona izinsile zaliboshwayo noma kuthiwa khona umuntu wafa waphathisa umkhonto ngeke ngithume wona ukuthi ahambe ayithune nawe ukhipha leyo nto leyo mina cha ngihambe ngihlala khona lapha ekhaya mkhulu inkosi yokubusisa nje mkhulu ungena bakho bakhosi amen Omavula kuvaliwe emzini amadoda nineshe ngishana zokamoya basho kubeze bezindawo noma 6 million esilwe isisila sayo inabacucuthi benyama kusalethanga yiwo amadoda la engawalandayo ukuthi la ekhaya zosiza noma zosiza abantu awalanda le indaba enekude indaba zasevenda la engawalanda khona ke lamadoda ngawalanda ukuthi azosiza abantu azosiza mina ngoba nginesifiso sokuthi ngibuyise ithemba kulabo abantu asebethi abakholelwe inyangeni kubhlungu ke lokho ngoba ukuhlupheka kusuke kuhlupheka umuntu mayisike ezenyangeni usuke ehluphekile hayi ngoba nakho usuke ebusa izipho ke lezi mawunenkinga mhlawumbe ikhonto yakhe yacuwayo noma iyasetshenzwayo laba abayisebenza abaganga abagibe emkhulu lamadoda ngiyawathuma hamba afika ilande ayilahle phansi noma kuthiwa khona ummese khona umuntu walunjwa ekhaya walunjwa ukuthiwa amaqeda abantu ekhaya ngiyathumela lamadoda ahamba lande lezo zinto lezo iyona into engangiyilandelela lamadoda ngiyawakhanda futhi abaningi sengibanikezile nje abanye abafuthu abasebenza ngawo kusekhale lebhoko ke lapha ekhaya izibhoko ke lezi la kusungulwa khona lezi igubhu la kusungulwa khona ke lezi igubhu lezi ezikhulumayo zisungulwa khona lapha ekhaya ngoba nami ngayilanda khona ukuthi mayisiza abantu abehlula khona kuphela abanye abantu abehlula ngokubhula umuntu ahlule ukuhlola kodwa lamakhosi ayakwazi ukuthi makakuhlole ngithi ke bonke abantu abafuna ukuphila la ekhaya kuvulelekile usizwa noma ubani kusizwa noma imuphi umuntu mawufuna ukusizakala kodwa mangafuna ukusizakala angeke usizakala kodwa nje lamadoda ayakhona ukuthi akwenzele zonke into ezifisayo uyakhuluma nawo uxoxe nawo noma mina ngingayakho
uyafika nje uzobhula uwashiyela imali yayo inkomo yawo ngoba le nkomo le okuyona osukubhula ngayo kusiyona yami ngiyahamba ngoyifaka emanzini esizibeni sakhona lapha engifike ngifake khona ihambe lapha yakhona kanjalo ukuthi iyocelela impilo abantu abasuke bengena behluphekile la ekhaya kuyasizwa ke lapha ngomfoka umswane mina phansi enkandla emashaka amnyama ngokuhlupheka ngokulandela amadoda ngawalanda phansi indami zasevele ngithi ngiyabonga nje maniseza nani osazomosha amadatha akho uvula lelo khunja nani ngicela nje ukuthi uNkulunkulu akubusise kakhulu empilweni makhosi.